Nonge mbifurize umugoroba mwiza kuguma kugubwa neza aho muri hose. Birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba updatinga muri ano masaha nimugoroba. Tubabwire uko situation ihagaze. Ntabwo tuje mu buryo bwa video kubera ikibazo cyabayeho, ariko ntabwo byatuma tutabaha amakuru. Turagarutse rero kugira ngo tuyabagezeho. Ni mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi murabizi ibintu byakomeye rero muri CNDD FDD. Va kuri bya bindi bajya bavuga, ubu tuvugana uwitwa Reverien Ndikuriyo amaze guhunga. Reverien Ndikuriyo amaze guhunga, ariko ahunze nyuma y'uko hari amakuru amaze kujya hanze y'ubugambanyi bukomeye bwari bwamaze gutegurwa, ariko Imana ikaza gukinga akaboko. Ubu tuvugana rero amaze kuba yahunga, amaze kuba rwose yerekeza mu gihugu cya Tanzania, nkuko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda atugeraho, akomeje kugenda abyemeza. Iyi nkuru turaje tuyinjiremo tunayive imuzi n'imuzingo, tubabwire byinshi, ariko kandi muraza no kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Naho ubu tuvugana situation hatari, ibintu byamaze kuba biba ibindi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, kuko mu kanya gato gashize hari report ya risasi na magero hiya tugeraga igaragaza yuko icyitwa Red Tabara gikomeje kugenda kigira gute, gikomeje kugenda cinjira gake gake mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo nabyo turaza kuba tubikomozaho, tubive imuzi n'imuzingo, tubabwire uko situation ihagaze. Turaza no kugaruka ku kijyanye n'amakuru agenda aturuka mu rugo indani kwa General Neva. Murabizi imaze iminsi bihugiswa ko abana be bakoreshaga imbuga nkoranyambaga cyane. Amakuru rero yamaze kuba tugeraho, bamwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi batangiye kwinjira mu bijyanye n'amabanga akomeye y'igihugu, kugira ngo babe bagira gutya, by'umwihariko batangira kwinjira mu mabanga ya bamwe mu bana ba General Neva, ndetse ibi bikaba ngo byanabafasha gukontorora by'umwihariko urugo rwo kwa General Neva. Ibi nabyo rero byamaze kuba bigaragaza yuko rwose mu gihe abana be bataretse izi rezo sosiyo bishobora kuza kumubana ibibazo bikomeye. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, kuko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Amakuru ni menshi, turaza kugaruka by'umwihariko ku mupaka w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru arimo agenda aturuka, turaza kuba tuyakomozaho tuyava imuzi n'imuzingo. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda aturuka muri teritwari zigiye zitandukanye, byaba Uvira. Hari amakuru yatugeze agaragaza yuko M23 ishobora kuza kwinjira muri no mujyi vuba na bwango. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating 5/5 muri Kongo, muri Masisi, muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi drone zimaze iminsi zirasa no za Minembwe. Turaza kubabwira report ya risasi na magero ikomeje kugenda itugeraho. Ni byinshi cyane turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Ni nayo mpamvu babwira ati wowe ntujye kure, kugira ngo amakuru nk'aya n'ibiganiro bitaza kugira gute, bitaza kuba byagucika muri rusange, kuko tugiye kwinjira muri byinshi bigiye bitandukanye. Ni amakuru menshi tugiye kuba dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Tudatinze rero reka dukubite tubangura, duhere by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ariko mbere yo kugira ngo duhere mu gihugu cy'u Burundi, nanababwire yuko deployment zamaze gufata indi ntera. Deployment zamaze gufata indi ntera mu gihugu cy'u Burundi. Ni deployment z'abasirikare rero barimo baradeployingwa mu bice bigiye bitandukanye, byaba za Kirundo, za Cibitoki n'andi yagiye atandukanye. Ibyo byose nubwo yuko igihugu cy'u Burundi saa ku isaa cyanaterwa kudeta mu biri kugenda bigaragara. Izi deployment rero nicyo zigamije. Turaza yenda kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updating 5/5 tubabwira uko situation ihagaze. Muraza no kunyimira turebere hamwe zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zituruka, by'umwihariko hano mu Busuwisi. Hari amakuru menshi ari kugenda avugwa ku biganiro bya AFC/M23 ndetse na leta ya Kinshasa, ku biri kuvugwa yuko ibiganiro byose byavugiyemo ndetse n'ibyapangiwemo byabaye imfabusa. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba updating tubabwira uko situation ihagaze. Amakuru rero ni menshi cyane, turaza kuba dukomozaho. Ni nayo mpamvu ngira ngo mutege amatwi. Ibyo byose turaza kubyinjiramo turebe se iduha muri Katari ni iki kitakozwe kugira ngo ibiganiro byimurirwe mu Busuwisi. Turebe se mu Busuwisi byaganiriweho byaba bigiye gushyirwa mu bikorwa, ese byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Byose tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo mu minota
mike cyane. Dutangire mu gihugu cy'u Burundi rero ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Murabizi yuko iki kibuga cy'indege kirimo kirategurwaho byinshi bigiye bitandukanye, byaba ibijyanye n'ibikorwa byo kohereza ingabo hano ku kibuga cy'indege kugira ngo zirinde umutekano, kuko hari ubwoba bwinshi yuko ari igitabara iki kibuga cy'indege n'ubundi ishobora kukizenguruka bikikanga mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bihinduye isura, hagaragaye kudeta. Amakuru rero twamaze kuba twakira ni uko ku bijyanye n'iki kibuga cy'indege nyamuneka hamaze koherezwa abasirikare, kandi aba basirikare bakaba boherejwe nyuma y'uko mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi haganuzwa kudeta, ndetse iyo kudeta ikaza kuburizwamo inshuro zirenga imwe. Nyamara ibi bikaba biri no kuba mu gihe igihugu cy'u Burundi cyitegura amatora mu mwaka w'2027. Ubu tuvugana harabura amezi make cyane kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyinjire mu matora. Ibyo byose rero ni bimwe mu bikomeje kugenda bituma n'ubundi igihugu cy'u Burundi kirushaho gukanura ndetse no kuba tayari kugira ngo mu gihe iyo leta itabara n'ubundi bavuga yuko izatera igihugu cy'u Burundi igakuraho ubutegetsi buriho, yaba yatatse n'ubundi bahite bagisubiza inyuma vuba na bwangu. Icyo rero ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, gusa ntabwo ari ibyo byonyine biri kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi. Nyemera nkubwire yuko ubu tuvugana ubutegetsi bw'uwitwa General Neva Perezida Evariste Ndayishimiye bwamaze kuba bwisanga mu mazi abira kubera abayobozi bagiye batandukanye babarizwa muri CNDD-FDD. ngira ngo twarabibabwiye, turababwira tuwitwa Reverien Ndikuriyo nubwo ari umwe mu banyamabanga bakuru wa CNDD-FDD, akaba afite inshingano zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Hari igihe ashobora guhangana n'uwitwa General Neva mu kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Murabizi ko igihugu cy'u Burundi gifite amatora vuba. Uyu mugabo rero nyuma y'uko byamaze kugaragara yuko akomeje kugenda ashakishwa, ndetse isa ku isa nawo ari mu bo uwitwa perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva ashobora kwica, yamaze kubagira gute, yamaze kubakuramo ake karenge. Mu kanya gato amakuru atugezeho nuko amaze guhungira mu gihugu cya Tanzania, ni inkuru itugezeho kano kanya. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nababwira cyo, ibintu biragaragara yuko byamaze kuba ibindi hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero dushobora kuza gukomeza kumva atari nawe wenyine, n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bakomeje gukuramo akabo karenge bahunga, kuko si abo bonyine gusa. Murabizi igihugu cy'u Burundi gifite abarimo ba General Prime Niyongabo. Aba bose bakekwaho ibibazo byo gushaka kuba by'umwihariko bakivugana umukuru w'igihugu kugira ngo bahatane mu matora agomba kuba, ariko n'ubundi biracyari ingorabahizi. Rero turaza gukomeza dukurikirana amakuru tumenye se ibintu biraza kugenda bite. Witwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazana kugarika, murabizi nawe arahari. Turaza gukomeza dukurikirana amakuru y'aba bagabo barimo ba General Guillaume Bunyoni bamaze kuba bafungurwa, tumenye ibikomeje kugenda bijya imbere. Gusa icyo nababwira cyo, situation ni hatari mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu birakomeye rwose, ibintu birakomeye kabisa. Isaha ku isaha ni igihugu gishobora kuza kwisanga mu mazi agira muri rusange. Si ibyo byonyine rero, nyemera nkubwire yuko nubwo bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye batangiye kugenda bahunga igihugu hano mu gihugu cy'u Burundi, hari n'inkuru zirimo ziragenda zigaragara yuko umutekano utifashe neza kwa General Neva, ndetse umujyi wa Bujumbura umaze iminsi wongerwamo abasirikare benshi. Kuri radiyo na televiziyo hongera abasirikare benshi batagira ingano. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza neza yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu mazi abiri isaha ku isaha, ibintu bishobora kuza guhindura isura, ndetse abantu benshi bitege ibintu bishobora kuza kuba. Uwitwa General Neva ari mu mazi abira, uyu ni umwe mu bagabo bari mu mazi abira ku rwego ruri hejuru. Ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara by'umwihariko, uretse kuba mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bigenda gutya, ni nako abasirikare benshi n'ubundi mu bice by'ibyaro bari koherezwayo, mu Kirundo bari koherezwa, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kwisanga mu bibazo bikomeye, nimba bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bamaze kuba bagira ubwoba bagatangira kuva mu gihugu, ndetse bigakubitiraho kuba ibice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda byongerwamo abasirikare. Ibi ni bimwe mu bintu bigaragaza ko umutekano nyine wamaze kuba uba muke cyane, umutekano wamaze kuzamba ku rwego ruri hejuru. Ni ukuvuga ngo ni zimwe mu nkuru turaza gukurikirana, gusa dufite n'umusesenguzi mu kanya gato uraza kubuduha n'izindi nkuru zemereye cyane, utubwira byinshi ku byiduha mu Busuwisi hose, ndetse na hano muri Zangura
araza kuba tubwira byinshi mu kanya gato kari imbere, reka nawe tumuhe ikaze mu minota mike cyane. Niyumvira yuko ari ibintu byiza byo gushima kubona M23 imaze gutahura yuko bijya biganiro vy'idoha ari ibiganiro vya baringa ari ibiganiro byo kuyitega imitego, kuko urebye ivyo AFCM 23 imaze gukora, cyane cyane tuvuze nko kurekura ibice bimwe bimwe warikare, no kutabandanya yifatira ibice, no kurekura imfungwa nyinshi zari zafashwe ku ruhande rwa coalition, harimo n'aba mercenaires bari bafashe n'abandi bakozi bose bakorera leta ya Congo mu bice bya East Congo, bashoboye kuva muri Goma bakagenda amahoro kugera Kinshasa. Niyumvira yuko AFCM 23 yari yerekanye umutima yuko yifuza ibiganiro kandi yuko amakimbirane yokemuka biciye mu biganiro. Ariko urebye ku ruhande rwa leta ya Congo ni nta kintu na kimwe irigera ikora. Twovuga nk'ibyo kurekura imfungwa, murazi ko itabikozwa. Murazi yuko abenshi muri barya bayoboye AFCM 23 ari krebe y'abantu baciriwe urubanza rwo gupfa. Ibyo rero ni ibintu bikomeye kuko amasezerano yoyo arashobora gusinywa, ariko ugaca usanga ubutungane cyangwa ubucamanza bubereye intambamyi ziriya ndongozi zose za AFCM 23 kubandanya bakora politiki. Cyo gituma ibyari bikenewe ubwa mbere, nanone AFCM 23 yagomba kwemera kuganira na leta ya Congo mu gihe bamaze kubakura ku kiriya ceyi n'izo manza bashizweho, kuko mu gihe AFCM 23 leta yemeye kuganira nabo ni nkaho ibimaze kwemera yuko ivyo baganira bifite ishingiro. Nimba rero ivyo baganira bifite ishingiro bishobora kumvirizwa n'amahanga, bikumvirizwa n'iyo leta nyene, leta igomba rero gukuraho biriya byose byari byatumye ishirako imanza, ishirako amazina y'iterabwoba, indongozi z'uyo mugwi, ariko kandi n'abandi bose bagirizwa yuko bifatikanije na AFCM 23 ntabwo bosubira guharurwaho ivyaha mu gihe leta imaze kwemera kwicarana nabo. Ico gituma biboneka ko urugendo rwa leta ya Kinshasa mu biganiro ari urugendo rwa baringa, rw'ibinyoma, rwo kubesha, rwo kugomba kubata mu mugozi, mu mitego, ngo bazisange ahantu badashobora kwinyagambura. AFCM 23 imaze kwemera byinshi kandi ikabishira no mu ngiro, ariko urebye ku ruhande rwa Kinshasa nta kintu na kimwe cerekana yuko banafite uyu mutima, usibye ahubwo ko baguma bagaragaza ibimenyetso byo gutegura intambara no gukomeza kagatima kukumva ko byashoboka ko bashobora kwihindukiza AFCM 23 bakayitsinda bakoresheje umuheto. Ico gituma leta ya Kinshasa ikomeza ishora amafaranga menshi kugura ibigwanisho muri ba mercenaires, ndetse no kwiruka mu bindi bihugu bishobora kuyifasha mu bigaragara canke mwibanga. Rero mwabona yuko ari vyiza yuko kumbure AFCM 23 izoteba igatahura yuko ibiganiro na Tshisekedi ari umuyaga, ari ibintu bitokunda. Rero nkumva yuko ahubwo AFCM 23 ikwiye gukomeza kubaka igihagararo cayo mu kwagura ubutaka, na cyane cyane mu gihe itarafata mu ntoke Kivu yose,
ya ruguru n'iyepfo kugira ngo ishobore gukingira abantu batotezwa, abantu bicwa bahowe uko baremwe. Niyumvira yuko itokumva yuko iragira igihagararo n'imbaraga zo kwicarana na leta ya Kinshasa. Nkabona yuko ahubwo ibyiza ari uko AFC M23 imaze kwibika ko izi ntara za Kivu zose, noneho ibiganiro bitoba ari iby'uko ingabo za leta za Wazalendo za FDLR za nde zogaruka muri izo ntara, ahubwo ibiganiro byoshingira uburyo ico gice cya Kivu casinzikaye imyaka 30 iraheze cyo kwigenga, ariko bitabujije yuko bashobora guhurira muri leta, muri federation canke uko bashobora kubyita Etats-Unis, hanyuma bakagira ubumwe, ndetse ubwo bumwe boshobora kubwagura ahubwo bukaba ihuriro ry'ibihugu bya East Africa byose, canke iyindi migwi regional, kuko tubona turi muri politike ya globalisation yuko ibihugu bigenda byishira hamwe kugira bigire imbaraga mu bijanye no kurinda umutekano no mu byo ubutunzi. Iyumvira ko hari muri ivyo vyiyumviro gusa AFC M23 bakwiye guhurira na guverinoma ya Congo n'ayahandi Etats-Unis n'ibindi bihugu za Qatar, bariya bo bigombera inyungu mu by'ubutunzi, kandi bundi ibyo bihugu inyungu mu by'ubutunzi ntabwo bo bibura, bo biganira n'ico gice ca leta ya Congo, bakaganira bakabyumvikana mu bice bagenzura barimwo, bakagirana amasezerano, ariko mu bice AFC M23 nayo imaze kwibika ko ivyo bihugu navyo bikagiranira amasezerano. Nkiyumvira yuko muri ico gihe abantu bose boshobora kubona inyungu, kuko mu buryo y'amasezerano abaye Kinshasa n'ubundi ibi bice bya Kivu biri muri East Congo canke ziriya za Ituri bizoshishikara kwibagirwa no kutitabwaho mu bijanye n'iterambere canke umutekano. Urumva nta mpinduka n'imwe ishobora kuba mu gihe hatoba uburyo bwo kurongora Congo mu buryo bwa federalism canke Etats-Unis. Nkiyumvira yuko aho ariho AFC M23 ikwiye gutsimbarara, nayo ivyo gufatanya n'igisirikare ca Congo, kuvanga igisirikare, gusangira ubuyobozi muri administration. Nibaza yuko AFC M23 ibona yuko Uganda ifatanya na FARDC n'iriya yindi migwi yo muri Congo, urabona ko atampinduka ihari, kandi imyaka yose u Rwanda rwasinyiraniye mu bufatanye na Congo n'igisirikare ca Congo kugarukana amahoro, gutuza za FDLR, barabona yuko ataco byashitseko. Rero nkabona yuko ayo masomo yabaye hagati y'amasezerano y'ubufatanye bwa FARDC na RDF canke na UPDF na FARDC, urabona ko atamusaruro byashoboye gushika ko gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu. Niyumvira rero n'ayo masezerano yaduha yuko bucanga bakagira igisirikare kimwe, ni hahandi nyene, kuko n'ubundi erega abasirikare ba AFC M23 kubera ari bake, n'ubundi influence yabo yobange mu kugira ibyo bahinduye muri discipline canke mu itunganywa ry'igisirikare ca Congo. Niyumvira rero yuko ibyaduha bitobasamaza, ahubwo bushishikara igikorwa bihaye cyo gutabara ibice bikibangamiwe n'umutekano muke, ibice bikibangamiwe n'ubukene n'intwaro mbi, akaba ari byo bihutira cyane cyane gutabara. Nico nagomba kuvuga, nayo ubundi by'ibyo biganiro
biraboneka yuko umwimbu wabyo atawo. Nibyo nagomba kuvuga muri make, mfatiye ku biriko biraba n'ibigezweho. Murakoze.